来关心拉丁美洲的国家萨尔瓦多，因伫2当前的时就甲比特币列做法定货币，而且伫每年因阁要推出比特币这款，这是全世界的第一。不过当地有超过70%的民众是认为讲比特币对经济无帮助。拉丁美洲国家萨尔瓦多2002年起，甲比特币定做合法的货币之一，是全球头一摆有国家甲比特币看作是正式货币。最近政府又宣布，要伫2024年头一季发行全球头一档比特币这款，首页用伫兴建比特币市，是做为伫该各党部用黑山来经营能源的城市。Bringing them kind of into the digital world. They were able to now make online payments. They're able to send money back and forth to family members, even hundreds of miles away, and they're able to do all this with very low or almost non-existent fees. 萨尔瓦多有20%人口是长期住伫国外甲工作，而且大多数是伫美国。虽讲该国对2002年开始甲美金定做合法货币，减少海外汇款的成本。现任总统布格雷是希望经由比特币为当地70%无银行户头的人来提供金融服务。尽管受到不少投资人的支持，不过法新社却是指出，超过70%的民众认为，这做法对着改善家庭经济根本就拢无帮助。Tiene futuro. Creeremos que con esta implementación que el gobierno va a hacer de utilizarla en el país, va a subir su valor y entonces eso va a generar mayores ganancias. Pero esa es una estafa que viene, es un robo. No, a mí eso no me gusta. A mí me gusta ir a comprar con billetes, no es que me den paja. 公视新闻杨干编译。